ya kutekwa nyara, kupakwa na baadaye kuuawa kwa Bi Otieno ili kuzuia uhusiano wake na Obado pamoja na ujauzito wake kujulikana kwa umma. Epeji ya gatano na limo nkoro kirege kangana ki aba ngina Sharon Otieno ise balenge korolekaneka balenga sekikambiro kire kinege kegosomwa nkwabwatiti kinege nakibwatitie munkora narorere tali orerete sana sekigambiro bono igugaiga epeji gotebanga from Lexus to prison van ndio muntu gakwana lisenjero koto bada cheta sekigambiro nenjira rueto igaje tali netegari yaye yo gukumie Lexus yes muamutie diririe birore agaika kurumira kinia kire kina konya kia somiru kurweke gambiro my friend igabwate twago kobuna abanyanyimbo ba prison alikuwa mfungwa akalini rwega ali ya prison akairu mpaka Industrialia remand prison. Yeah, remand prison. Yes. Muna musibunde bwensi aganyama tukemerongevere nelimo muna chibina atebenga kimyaka irenga go chigosibwa. Yes. Odore na bwata na de chinguru cyugo appeal kikatiba. Kogenda se court of appeal. Lakini gali ni tu a bond. A bond yabe the cancelled. Yes. Yabe the cancelled. Bone kegero mategere kinakia na chirwe. Kiamada. Yes. You know? A bond talk free. There is no way out. Ekia watu kirenga no guilty. So umuna chibina Cecilia Githua ase ekegambero kia milimani atebetenga ame cancel bond zote. So wono iga Obado unatoka kuwa na tara ile mwaye igara ile Industrialia mwagwamboka bagotera kima I think ibate berete mwagwamboka ngiba kwa mugoro uri kikia beto tojia bwa ngiba tata ndera ya bwandirira epeji gata na limo egari ye mbowe ya banyimbo nguba ko jiroke Mariam by the way ogo ke Mariam eyo ngiegere ko Mariam eyo terirwete koro na kumanya by the lieta ni tabwati origin na jere ko discover kere lieta ni bwato mugano no watekere ndo moyo mugano ngo buro umuntu ibore tu enga kere nyangi ari okoro gozo ikaro kumunyangi yes okay ikoro kumunyangi umuntu ibore tunjira ko mu ibore gako genda nyagitari gadorokiru nyanja kerubo umuntu ibore asekeru keru wengende uneke kwambuka no kwambuka yes ojingumbu ayegeso igomwa ko ibore tu kwambuka kiwa edo kwanzo yo kwambuka kujike ngumbu odene ne roje umuntu akobolenga ki anyway ende kimamiro ja koboli bia mugano yo bamulekerete kigaso mugano ra sepeje gatano ngana kiokoto bada kinete korukobo musime kibwe mesie lakini no mwalimu olengo maite trained na sometera pogi secondary school rapogi high school no aruo chikobolio bogabana ekoya nero igorogura bog Rapogi Catholic nero en Kongsana. Yes, ekwa yotera matera ma Kongsana. Na achikuri yo bogaba na sengencha bwate network ye nene na musimeki we mesi olenga na ndengo egerera lenga abantu ba osimeke mesi na mesi na ere simekira so bonge gori. Ndio. Akairo bogaba na raisi sana. Akabo mogaba na wili Tanganyika. Onyore chingaki osome statement aishueti goro yeki nege kona chumo gaba na bwe county ya Homa Bay Muswati Gladys Wanga. Oyebwekani ne yaishu etomo ya uchiro yako mugabana we county ya Migori kidogo zilikuwa na conflict zilikuwa zinakinzana kwa kiasi fulani so roboto ruo igoro ya Okoto bado una babu gatene tena ba kori mirimo we county ya Migori kerekyo na kumuito Muswati Sharon Otieno na orora sepeche kabiri gazeti ya Taifa Leo at the same time mbabu atu mugano nore ga sepeche kabiri ngakibono konyora certificate of good conduct bono ga yake uchinga ki within 24 hours kwa enyori. Thank you. Yeah, within 24 hours umeipata. Ndio. So technology is top notch. Sai wameimprove sana DCI. Epeji ya kabiri ni watu mugano na kiyo kabiri mu vice chancellor wa University ya Nairobi anyorete message ya sesimi yaye ya wetera se WhatsApp nga appointment ya yako we VC ya vile cancelled kuruenga ki iyo University ya Nairobi ya ne kirimo nyogira monene sana igoro yo Burai
mpaka buna bacha konyore vice chancellor inyia kweli kabisa. Sipichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo ni batoro botinga kikiumbegelikia balimbu yichi secondary gya kupet bono actually kiarure ugo kurera guchia se eke umbekeligia insurance ili ya SHA ekoro monyogiroro within 30 days onye talibo bai mugiye tambukiro oigabaire getambukiro eke ao mogo toreta kurua setu alengera kiri bono we are suffering, lakini kosa bali mumbale ngeno nene NHIF bado babwate insurance yabo ichi chiabo minet chiabo OAA convinced bakabuo gugura wale sai ai kule oja bali bagurira okay abali barungurira bali bayigugwa umwana injuka kwa ile buregeria kakibona ko jowa olio kale mashinani tu tamunda okoyenenya gitari sha yakwama gosekero kendo muchandoba you know ogotebyo mubungo yege ento enda bungo wake genteke yao ngogo chikoboigwa moyo kwa kwenda kiko kumisana acha ande gitara kino mubungo enda bungo wake genteke yao una kwateba lakini asonsi nyasaye nabo to murulio kiregento talibo tata igwa abanyanyimbo bense ya usaba ami bense ya Britain 1500 1500 murubeli no lengo rubuko cha korera masoesi bense ya Kenya aiga Kenya ande batire ndiye genteke kiagerense ya Kenya yabire ngora kulivaishi uko igwana gokeba bwate na barabuo igoro yogo chokuga korera masoesi bense ya Kenya gento kolengana no mugano yo iga kiaro cha gokonya in fact bense ya Kenya gukirano ni uchumi kiagera banyanyimba abaiga kubari cha gokora masoesi yabo ebese neri acha gosoa sense ya Kenya taling and again maybe because of the ense ya Britain is a developed country experience kiaboneke gare so abaga ko bakona go train aba Kenya na barumba nyolinjira yo kurigerera na korora bibere bitatunga kibiko genda egegera indiri go ikabale ndu security ya mate batebira ense nga bakuri baje kora masoesi yo agia ati baligerera baichaga Kenya kera abaigo. No, according to them, guys, already they have issued a statement already. Anyway, asepiche katika gazeti ya Taifa Leo watu robotinga kiwono Rigathi Gachagua muri wiki magia DCP bona atebirenga katika kubike kambi asenkomelia Professor Abraham Kithure Kindiki the current deputy president of the Republic of Kenya ngokwana Mount Kenya East bona no atagete kubika mulima Kenya amwayi bwate koboko. I stopped underrating Rigathi Gachagua. Go there and that akwana tebintu byo I think Rigathi Gachagua smaja sindari ko muandare na nenda gete ko bakea fasi bintago kwana nere nata gere ko bakea fasi bintago kwana equally of course iga ovru tata gete go break loose easily ikiegera igata bete na ndenga banyanyimbo bali batali ko kole mirimo yabo boronge next year ngo iru bali getambukiro igo gaminete kero baso serikali ngiye bagwane tabo okay Agini gate kiageronya records chiroronga ki no kolete bikone bira against obokoreri bwa banyanyimbo okay ngiode rure tambukira. I want to ask you no maete a police station na central police yes ya KISII for example ose a police station ibwate OCS ne bakeroka ne banyamira andekere police station ne bwato OCS police post de go to OCS police station mbia wata bani bwate OCS. Thank you. So abanyanyimbo baro igo barandango abaro mu anda OCS so barareta umuntu umusibwache ubwatu irwe police station abanyanyimbo bamwikirio aru wase chinjeri cy'ubututukano abole who will be in for it? That's not OCS. Because OCS means officer commanding station. So you are in charge of a station. Thank you. So no nayo komansa lipo nayo kogenda anse ya ora bolinga ngulenge duty. Na abanyanyimba aba Rigathi agoteba igo maete they are disciplined forces. They work under instructions. So nabogero monde tambogero dabuga ujumbe. Kibuchumba muru kome no waziri wa mangana yo bulindi waime asepeji yakata na kata tokega gate birenga amangana yechi wounds igare exaggerated yani ngaba kwa mo yerde
kwa Kipchumba Murkomen kwa maana tu mzee tabuka kaunti ya Nyandarua na tegera tu biasa John Methu ayange wizara yo ni boy for a few hours no a few days na nduire kero kiazo kwira kujiga ndo I think so iga kuringana na Murkomen ga gotebanga egente kie chiguun ndio nchiri nyinge dantari gento kiabu abamono buna kego kwanunga nabana siasa bagotema gukebekere binsari kerana tegete Murkomen atebanga naende gunsi aba nabana siasa bako barosi ngana nda abana ne bodyguard chia bana siasa bono kote na amanyete bo okay do you know a policy ya mangana security no nyino mochoko nororo buko haye bodyguard no matter correct that is what gonga keep governors bauli security na atabo mo sigari or trained no matter no security firm you cannot just open a security firm o abande uniform ngabono ngachitenda abantu babalendere bigita there is a procedure approval zinjiro rasi machichekiwe omo waziri bobolendi bwaime igare kweresa buna gundi sibago bagoje into existence ngare gotebia omwana injori innocent omwana inji akoreki nakikwe boli daicho ikirega government neriri kirigento yes buno mu waziri bobolendi bwaime nero bwate kirigento we are paying you yes. Otokonya maboli anga buna gagi naende otoboli that is why ngwancho mu waziri getoyomo ikatebete ng'ebintu binde mbiro tatakiri gukwana actions tibwena gukwana maitenga kwa ya assignment yo kuri research ogenda oliye ebintu bye president ya Botswana tali gukwane kamona sichukua chi Africa but that is a man I think orazo kwa the most sober bwana ODM bone gero vereti kuchikomorusia ososi asekerogo gososo bunyakirogo we kamati iliye Senate ega sinere ga ya sana page ya 10 bwato mugano my brother Dudu Singana kimu waziri wa mangana chinyombe chichikwaga chichi affordable housing Charles Hinga abwato botutukanuzana koeresa ga igege ntungire ko rukunga refunds abwa sachi basi kukwane kanga jire refunded almost how much is this 2.56 billion Kenya shillings ataraeresa buyake convince y'abantu nganga ebese refunds yechingo chiasengo muganura CPG komigaiga Jackson Mandago akabero mugabano be county wa Singishu anyolataga ese abantu baliana ndi abana bali kibeza jinjege wa yeah almost 1 billion yes ngabagenda ko Finland bayengoji Finland bayengoji ngenteka be kyobo kora kibasika yira abana balingorera bali bakalero na kwete nyali bali chacha mbali bali kwenda ko Qatar something like that I don't know bono ngai bali bago because yo konyole a suspect yenene ekigambiro kya mubwato kete anyway muwaziri anyway tibazo kwanende ikigane muwaziri bobolendi bwaimo moske Kipchumba Murkomen igegerira abanyanyimbo ne serikali kwa jumla asokubekirwa mu chigoro yoko wateka gwegisegi mona iga Kenya na mangana guns boigo bono abarwaniri bebirogo ao igo barase chimbero chimbaliri kwebereria abakenya bali baterike buna bakichikura belikie bosi bwo bocholi bwa 2027 bose bachikonyoraga ese agire liki buna bakichikura in fact bandu mama itinga boni kana onje tore liki aso bakichikura yes walk to Elvis ya IBC as constituency yes na boko liki uno mwakichikura ya kengima bana upewe kadi ni kweli kabisa bwana ligo lili chibanda litakere ko chikomenta aiga Kenya kubotekana mato ya murakera no akasana goraba kajisemo che wasin gishu bwana montas megeta 100 acres of ebituma 100 acres lakini bono iga murakero agete buse imogete garagara nyore around 50 acres no ara chikogesa katika tie gazeti yege pull out ne rukunga DN2 DN2 being a Friday ige kurukunga The Voice na enda sana kumulekera basubati bali bakorera ibintu bire extraordinary ko stand out as a community ngorogerega from bad girls to change makers they are focusing on abasubati gete babere kiro montaru ete se community asale ngesobo lakini omugano bwekere
no linga kiro muntu kanyore tu mwana ekenyoroge kaba reject ndio bakabathe ba failiri ekanisa ekabatenenia ekanisa nga banyorera abana bona abuna abanyabibe mba igotera kwaya ekanisa bakatukutana kiro muntu agetukutana akagenda Nairobi gotema bugima shamba la mawe nao baje kumira na asakuru kumathare muji wa wajanja kiro muntu ngona gukwana muri ukanyomeka nibwekaine ngieke gwakwana igura injo yo ne bakababasani bakalengelinga lakini kitogo survive Nairobi ga bakateba ubiye gusangirira gwerege ku tigatweru nto toje sangererie tolengelinga na kituranyare ko ye transform ebege nto turaonie bono as we are speaking they are millionaires ekiagere bintu ba koros out of waste magana ye birogo bintu bire bagutumeka chiba chi plastic abantu bakubigora chiba chinyinge bobe ndio bono they are using the same money community area abaseretie sponsor abana banyaroka abandi bagwetera chinga kichinkongo bakanire school fees elinde mbaetera bagibabuna aya baeteretega agina ende bintu binde mbire biko babyakonya birabe bikongo to bimanya akiranya bitabete na ende kanga tobeti bunore true so sometimes tokora tiororoka monekero wa rejoice in a crisis yes so sometimes you never know where it's pushing you to very true lakini night yako bomwango ko write off umuntu be very slow to write off a person taito manye tie destiny yomo tia ko write umuntu off dudus ngayo yo taisa inike no tako bagende mutige gujigabo my brother writing off yugukwana ngayo muntu abwe yani mbantu kibabwende ko babo gosenga ye asare yo moeli pio muntu abwende ko written off nekero muntu akule okule yes lakini yasense ko gijo muntu ako ya don't write them off don't write nataka yasense ikegera anyway kazi ipo kubwa bro ona sebeje katana katatu bono murai bwense ya Cameroon igabulete bono togose ko murai umurai bwense ya Cameroon Paul Biya obwade miaka 93 igasoka kurwense ibunetaro ya bene iga bona maduke 45 dara manyekana ngakie ayo mugabo nabiko ndiyamira chiete igoro awe ndekira neseneti aya tha ngo ndanya gitari na igwete wo isiko yeze yake natega tomba seneta onyamiro kwana magana andilirio na yo mubiro no igwete wo bake ko bagona kumubulia mabolio aminto mundo ko igwete wo dia na gitari brigadier anyolerio gakiona oronjire ndite yo murayi kiagera umugaba nakaigure bo baminto gakwenda igwirio goko babuya aja baba tegera wera babuja kara jo chikure jakiru basi bora timba ediga tibona ko kali forward kumuraje mugaba na kaunti nyamira kwa kuna makala hapa inasema wakaya kuamira peer pressure does not end after high school. You agree? In totality. Yes, thank you. Totality. Peer pressure magana lisigito. Timatina kina eleza peer pressure. Teliko eranga for school ya erega bono peer pressure exists even on us abantaba nene. Trabajo ku influence my friend out of peer pressure korento etikyo. Ikao sana. Sina lolote gaiga ndoche Mominchori cy'abantu bali basiriti abamwe abona kimurekerega igasobongera robinga Friday. Kwa jumla ya totsebe ngore nene wichase bonsi bali basiriti abamwe abo bako ni walitukulia leo. Kweli kabisa. Yep. Bwana mimi sina la ziada hapa kiwa ni Ijumaa. Labda tuende kwa dondo. Kuna jamaa anaitwa Benson Ayenda. Ayenda wapi bana, sijamsikia of late. Anatazama moja kwa moja kupitia mtandao. Asante sana Benson Ayenda. Anasema yuko ndani. Mpungie mkono. Engineer mkarabati, asante. Ana karabati nini? Anajua mwenyewe. Oh, okay. Waislamu hujiona kwa hivi. Whatever they call. Okay. Tuzame tuingie Ruiru mjini. Ruiru I think ile Kiambu County. Ruiru mjini. Bwana umusacha bwi miaka ya igatua nanyu ometu mukungu. Kiranyu ometu mukungu bamenyire amo
asinga kientambe kogosana nkolio onde tayonya gokagera onde bobe basikaine bune family and they used to joke abwata omochoko omukungu garo omusani bw'omusaja mbali nakoba mukae ekiokwana nekeritake enge bote chinguru chingake no omusaja nigare omusani bw'omukungu mbali nakoba omusaja oye. Thank you. Bana wameishi pamoja kwa muda mrefu. All of a sudden rende ujaumbika omukungu agachagatwekamo. Yani mokaya agasira. Ekerasira amatanga akakoreka na brigadier amatanga akaera. Hana mbati galete babere. Yes. Umayete buno omusacha ebintu mbiro omukungu agotegaga akure magega. Nyomba. Yeah. Including yesimi yaye. Yes. You see? Kero kendo nyakwarange fortunate no bwate pin ne password. Kiara you are friends. That is why naga chakabo. Bono you got me right. Thank you so much. Kiara kwa bwate point kwa ibwekanira bwangu. Obo sani obo babwate no gwanja noko bono onde tayo tabwate password yonde. Bono litukelimo omusacha agatwara memories akaigure simi ya mukaye akona kurigereria na korora chibicha agaikasigite akanyore folder akabolie folder yebono ne yakie kenganiwa jigo kengani ngo chia babona ngogindi kuchiraga password yakao nchibwate intobire sezi ebintu biro sensitive wake transfer kurwa se nomo yes gallery kwa chamwino abana yani ngikwana ngende kiagera kuba tokoro bisyo bako bisyo azali libosio akina kikiabete bone ekera chikuigure folder yakabeke password 3 times ekanga akarengera no ikibandi ky'omukungu ngayibono gekale ordinary link urabeke password akaliye kibande and fortunately agakenyora ekera kenyora agatema kubike namba ye kibande bado ikakata akagenda so mwako olibwo koiborwa akabeka tikia nena ya green accepted ye kaigora access no like permission whatever tante simie kuralikalia access granted bwana ekera igoralia akanyora chi message chi screenshot tigachiro chikenganiria sai muino akanyora chibicha chikenganiria sayo chibichechi igo mukaye bakinoyo mubo basani baye omusaja chi message china chibale go chat chi message chinkongu sana cyari gukonegoro y'ubwanchani ala umusacha uli agachirigirira moja baada ya nyingine gakona kuligirira yakora umayetekera kwa kurege ngora ngo itekirute ugo digest ukora rengerera nga kibinte binara ko somanga ivedi akarengerera yakanyo simi yakirense mukayo mayeta iyo aho chikoboli igagwede taigo sete que aperati diga o que llorar moyo ya taragwa agi kolega rich message ne chibicheji akimpicha kijale keja sawa kichiogo kumia inyura mukaye taiyo gakiara jikobolia asa masikania manene omusacha oyo igakumeti bakasai enkore gasambeka ebintu ebi bigendete ku affect paka lero buna tugukwana igasinyire ngaki omusacha yago chikuriya muboli igakumuboli muntu okure oyo okure tayo
Omusacha oyiye gento kiabaire meyaye negento gitabwene. Kyogokumia. Gitabwene. Bono igakorengereri ng'a umurugi ono urengo musani one okure tayo omumiseti. So he feels betrayed. No nde tayo komweresa kende. Aki. Do you know, let me tell you. That's why silence is the worst weapon. Ora to make it so much. Silence. Silent treatment igere mbeko bomuntu ari gwakoroe. I'm not saying umo bantu baka ne chindo ega. I'm just saying how that's how serious silence is. Do you know dudos? Kemwanya bantu muntu no bwatu angangwa koregento gete. To basa gukira. Oyo garabe hat mono. Eresa ekende kiyonse that makes sense, but at least try to give it an explanation. It will be easy kubwekero kiretepi. Umungu anonga kia kubwena. Bona kubwena kwa enoko. Agira ine motivational speaker nga kiara moyo na hakwa na chirende yose nateba ne AI yaringi. Ega Maite gentongire by the way ekero korengereria lakini kwa machikwe akabaga gitenga lakini abanene kende muna kongereza. Wacha moyo to some level. Na atamere saitani. Kijali moya gwane. No, yo lenga sako shugulikero monto mongao talengo. Agi. You know, that's why even in court of law, in fact, this is kubuli we na okolete mo itabenga yi. Ikina kiora kera sako bege kongu. Kubwa kote makohereza kindi kiyosi na kindi ora kana. And that is why to prove innocence. And that is why ndo kuliwa wakili. Yes. Azumu wakili okoenda pembeni kwa matabia kene. Yes. Kwa matabia wakili otakende Kenya kuita bungeje. That is why Montoko watu kabisa kwa wale tell me the truth. Which truth? You've just seen it. A point nelinga take taiwaga explanation igetiga kenga ngaki. Ando mate in the process you kuroga explanation ya grabole konye. Kokijo iwu. Ichayo tikiro kokwana. Thank you. Ijo tikiro kokwana. Na kyura mo motivate yoyo. Ishakuwa. Ebe mwagika hii. Ishakuwa. Egento giazire kurwa silent trust yaro completely. Kayego zira kurugero yokure tayo. Ndio nakwambia sasa hezi muamini mtu mwingine yeyote if my friend my wife did this. Dira eka ngirija kurwa. Umuntu atachisimye smartphone gagiro harati turatura katururu. Nakina godetia. Asa masikaria manene. Na godetia. Umuntu atachisimye chechi. No atigete turatwara ichinke. Ono kunyara weto likorwo because ibintu byonse byanganyire gukyo. Otherwise I would have technology yakini. Ngayuro where are we heading to? Abana boka turi kubanyara. Numa to mwana ona bwate simye abate ibintu tana gutumbeka na yense. Utamaite gasiyadiki. Wow. Technology is advancing at a very high rate. And there's nothing we can do about it. No okwe line go chia se go chigo. Otherwise you will be relevant at some point. Abantu mbara abake couples mukungu no mosaja abake sane pasente chienke ende bayikire myaka gete. Kwale tire factor ya age. In fact umusacha arasokere simi yo mukungu uso mukungu arasokere simi yo musacha kora este tretino gallete ikikana yani mukungu tatora wasi uso musacha tatora wasi lakini saa hii unatoka kwana. Debe ku flight mode na kuruhusia flight mode madera ya chikile kwa sababu password kwa makuruhusia flight mode. Wozoli mipi o my god kwesibi babu. Okoli mipi. Ay. Tia hizi mipi. Kiagere buke ko kale babu ndugu yane. Tia hizi mipi. Jago bateria. Obade.
Injoje getukiri ni Trinity. Getukonye kiri ni Trinity. Okay. Ane tani tuko tebanga na ero ni ngiera 100%. Agite bwa mama chamange. Lakini tokero ni Trinity. Brigadier. Yes. I want to tell you today. Tigandi ilesimie yane. Thank you. That's the best way to. Nere yane ngodi nero. But nabogo etibo. Lakini no yane nje. Asema yane. Ase yane. Ane mate bako jero keke taseni. No eba kiko charge bono kwa bekire 2% yarenge. Akwe. Ngara hizi viko. Diera charge. Agidi esimi. And let me tell you, ntete nengo tebiga lero. Na abo mukungu na abo musacha. You can cheat for some time, but you cannot cheat all the time. That's the truth. That is the truth. Like, yes. Like day and night. Alafu ngochere ya ekere miaka ya engekanire. Kwate banga bona lilo seye. Kende ngelindoche. Na ine manyanga saitani kutumeka resime sana. Tindi ko blame, but I'm just saying. Saitani kutumeka resime sana zekerengo ekerene kiego. Atena manyita sagweta. No mokoro maite na. Mokoro move mochwa. Saitani move, I'm telling you. Aze java Friday go to kwana. Tujirani candy. Anyway, mo bisana arega igoma nene sana kurukunga Evans Muturi. Ndio. Gati. Kurujisa mchamonyera kutebanga good morning. The death of Sharon was unfortunate. The conviction of her killers will never bring her back. What lessons can young girls, especially those in universities, learn from this case? I want to tell you, wacha nimjibu, they cannot learn. Hawezi soma hiyo. Why? The generation we have, my friend, hawezi soma hiyo kitu. Kwa nini? Hawezi. Kwa nini ndote kia sana? Tiange kuwane kekolete moyo. Igekuane. Pass my regards to Dudus one day. Ni mobekere keliero tozange. Asante, but it is very unfortunate. Nakwambia, it is very, very unfortunate. I know you are a motivational speaker, but a generation yegoja. Relevant. They might not even come to those sessions. Yes, they will not come. They already know a lot. Yes, they. Nyole gazeti yao ya Taifa Leo mwenye yo mnaenda manga sinjira yo ikira. Yeah, the Daily Nation error before batara genda university mutinyo ukianda. Yes. Tojitoro si shoga iga. Tubakwanere tu. And at least we can get even two of them. Tupate msichana mmoja na kijana wa kiume mmoja. Yes. Hata kama ni wanne tu. Wanaoenda kujiunga chuo kikuu. Yes. Wale ambao watajitolea wakuje. Yes. Tutasungumza na wao. Ndio mibuli utegerete iko mwana aite tukwanire. Tell us. Organize show bachekeka tusange. Inkiba expected ye. Tari mama jodogo chikuba bekere, we are not greeting them, they are not politicians, but iko totaite ko sanga na barabo. Yes. Iga embeo ga iga. Toba incorporate tokole show na barabo. Na kiba akorete bagaita challenges kichi. Inkiba expected ye as a university. And maybe and after some time abalebone university. What were their expectations? Bono iganki wago experience. Buya mono. Ase okeroko genda umubiso igwateba. Ngakiateba. Kwaro nebo, that's why that yakule message ye. No, because ikoko era kamo. Umubiso ngakiateba. Igate bagaja ye kekeliera aseke musange. Lakini mtu kwa namba ya no nataka kukora tiga wote ko chande ke kere jere nale kukora abwa site ri message hiyo ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero KISII FM enka yomugusi imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa sore na KISII FM.